He namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the khala mahungu ya ku biya swinene ya nga humelela Papa Rhulani, and then from there hi ta tlhelela na hi timhaka ta Nomonde Rodger, and then of course hi hetela hi storyline xa King Tshinya Vantshwa. Mina lo hlamala guys ka siku namuntlha of course ra 28 January ni fike ni scrolla ka account ya Ray Gazabosha hi yena Gazabosha xiviri. Ni fanele ku tlanga ni fanele kuma ku hey ku busy blind. I've mixed reactions about this. A ni te ku ni fike ni reacta njhani mina to be honest ka hungu leri ku fike ku tsala ku breaking news. Papa Rhulani is arrested. Papa Rhulani I khomiwile. In other words, oh sorry guys, mina va real, mina twa swi ni hlekisa ke. Mina twa swi ni hlekisa mina ku veri yi khomiwile. Papa Rhulani hi byeriwe leswaku Papa Rhulani u be nhwenyana le ka minga. As you can see kwalano I hlukumize wansati hi ndlela yin'wana swiri. Ti tele tindlela to munhu va ku a nga va a assault munhu mara swi fambisa no ba kuma ku I ba munhu ro I n'wi ba I n'wi hlasela so I swi twisa ku ya hey swi too much. Aku mi nga tsundzuka leswaku Papa Rhulani ku na case leyi ya ha ri kona sweswiwa ya rape. Video ya kona I think a ni vi ni yi endla no vona yi va yi nga na that much interest ni ve ni yi delete mara ku na case yo karhi laha Papa Rhulani of course a yi kumeka yi ri na xinhwetani xo karhi ma yi kuma yena mhaka leyiwa xa under age. I ndlela kombisa ku Papa Rhulani of course I ta appear eSaselamani Magistrate Court hi ku fambisana swo ba nhwenyana le ka minga le. I ndlela ku ni ku la hi le ka Gazabosha. Wow, so hey Papa Rhulani yi very hi khomiwile. It's fine, hi ta hi kha update hi vona ku swi famba swi ya kwini. Of course hi ta hi kha hi ya ka Nomonde Rodger. Yeah, so hi ti 27 ta January fike hi vona Nomonde Rodger fika tsala this post afika tsala ku single loading. As you can see kwana ku chilling at Ntsangwisi farm or Ntsangwisi's farm. Okay. So I ta kha ta single Nomonde Rodger. Mina to be honest I'm a little bit surprised unexpected ku ta kha tisa album. So mara I it is a single. Alright. Yona ina power voice yena isaseke swinene. Unfortunately sweswi a hi za hi va na enough details ku so ngove ta kha di ri kona or kanjhani so ngomo subscribe hi ta hi kha update. And then of course hi hetela hi storyline xa King Tshinya mi nga ma hleketa ku yivele swilo le kaya le va yivela everything. Na ti home light va yiva na swixevo na ti voroso so hi leyiwa update hi veta hi faka ti video clips timbirhi ti ze ti fika la sweswiwa swilo swi fikaka kona hi leswo. Ya hikwalaha saluni ya Tshinya Vantshwa ma ku vona. So loko mo languta laha handle la ku na caravan liya ma yi vona ni caravan leyi nga la a hi ya mina I ya n'anga liya ni nga ya ka yona le Venda ku yi ta tirha swilo leswiya swi nga yiviwa so yi decide ku swa antswa hi va yi ta tshama laha 2 weeks yi ta kota ku vona na loko swi kha swi endla ku venyi va koho va ta kota ku hatla loko va lava ku pfuniwa ku yi tlhela ni sunula yi kota ku tlhela ni sungula ivi va yi hakela mali. Loko yo za yi famba vakulukumba yi chayini se n'anga yi te ku tshameni la 2 weeks 4 vanhu lava nga yiva la kaya se yi ta suka yi ya tirha ka vona madyambu yi tlhela yi vuya yi kha yi tirha ka un'wana na un'wana loyi a nga yiva se sweswi ni ri vulavulekani hi ku n'anga yi kwala kaya yi tlela kwala kaya. Ma yi vona na ndzurumi liya ya le saluni hi lela ma vona na yindlu liya ya n'anga yi liya la se xikontiri hi le xihaleni ma swi vona se vulavulekani ka ha ri nkarhi ku ta famba mbohiwo va ka hino. Ya as a Friday ni nga mi byela ku ni ya ku endleleleni ka vanhu lava nga yiva swilo swa mina hi Saturday ni ye Friday Saturday swi kumekini swi le ka ndhambi eka ndhambi ku na xipikara ku na USB ku na ayini mara ayini na loyi xipikara xi na loyi USB na loyi se home light yo ka nga swi kumeka ku yi le ka mani so n'anga liya yi ni byerini ku Tshinya wena ni ta ku endlela swilo swa wena swi tiva ku swi xave hi mani na mani ivi
va ta va kha va ta hi 1 van'we va ta vula na lava nga xavisa swi le ka ndhambi leswin'wana lava nga yiva i vafana va la ka mageba. So mina ni byela n'anga ya mina ni ku sweswi vafana va nga yiva why i nga ni beli voho lava nga yiva na lava va nga xava va ta kota ku khawula ku xava swilo swa ku yiviwa i ni bela na vona hikuva ni nga ta tsaka either va va ti-Mad Lemon or va va ti-Puff Daddy mara swilo swa mina se swi kumekini hikuva a va yive na voroso sweswi kumbe va dyini mara ni to handzula khwiri ni kota ku teka voroso ya mina nene swilo swi right xa mina ku sweswi ku ya biwa entlha ya ku va penga kumbe ti-Puff Daddy ntsena.